बाक्सा जिल्लानि गागि खौरांगिरिफोरा दैबानाजों भुगिनांनाय दुखुथिया सुबुंफोरनो मुलि, माइरं, आलु, दालि आरो उन्दैफोरनि बायदि जाग्रा आदार अनसुंथाइ राननानै होदों। तामुलपुर जिल्ला 3 नं सोनाब पाटकिजुलि गामिया थांनाय जोब अखा हानायजों फाग्लादिया दैमानि दैजों लोमसाव जानानै सोनाब पाटकिजुलि गामिनि सुबुंफोरा गोबां हालाय हाफाय जानानै दं। बेबायदि थासारिनि समावबो 5 नं तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, 20 नं दारांगाजुलि बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारी, बिसिडिसि चेयारमेन आरो सरकारनि रावबो सुबुंफोरा खौरां लाफैयाखै होननानै अजद दिखांदों दैबानाजों भुगिनांनाय दुखुथिया सुबुंफोरा। बे थासारिखौ नुनानै बाक्सा जिल्लानि गागि खौरांगिरि थामहिनबा DA निउज प्लासनि खौरांगिरि बिनय कुमार बर', निउज 18 नि खौरांगिरि मनोहर राजबंशी, ND24 नि खौरांगिरि तपन डेका आरो बडलेण्ड रादाबनि खौरांगिरि देरहासार नार्जारी मोनहा तामुलपुर जिल्लानि सोनाब पाटकिजुलि गामिनि सुबुंफोर थानाय रैखाथि बादायाव थांनानै मुलि, माइरं, दालि, आलु, संख्रि, थाव, साबोन आरो उन्दैफोरनि बायदि जाग्रा आदारफोर राननानै होदों। হয়, যোৱা 15 জুন তাৰিখৰ পৰা যি ধাৰাসাৰ বৰষুণ, এই ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত যিটো পাগলীয়া বাৰণী পানী, এই বাৰণী পানীয়ে তামুলপুৰ জিলাৰ পশ্চিম পাটকিজুলি গাঁৱৰ 16টাকৈ পৰিয়ালৰ একদম বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে। তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি পেলাইছে। যোৱাকালি মই ইয়াত আহি দেখিলোঁ তেওঁলোকৰ থকা খোৱাৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা নাই। মুকলি আকাশৰ তলতে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে। এইটো গম পাই পেলাই আজি আমি মুছলপুৰ আৰু বৰমাৰ কিছুমান সাংবাদিক লগ হৈ পেলাই আজি আমি তেওঁলোকক আমাৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী অলপ ঔষধ আনিছোঁ, অলপ চাউল, দালি, তেল, বিভিন্ন সৰু ছোৱালীবিলাকৰ খোৱা খাদ্য এইবিলাক আনি পেলাই আমি তেওঁলোকক আজি গতাইছোঁ। আশা কৰোঁ আজিলৈকে তেওঁলোকৰ যিটো অভিযোগ কৰিছে আজিলৈকে বৰ্তমান এই সময়লৈকে তামুলপুৰ যিজন বিধায়ক জলেন दैमारी তেখেতৰ খবৰ লোৱা নাই বুলি তেখেতলোকে অভিযোগ কৰিছে। আনহাতেদি দাৰাংগাজুলিৰ যি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পাৰিষদ বিজিত তেখেতৰ ইয়াত বৰ্তমানলৈকে কোনো খবৰ পোৱা নাই বুলি তেখেতসকলে খুব আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে। যিয়ে নহওক আমি আশা কৰিছোঁ, আমি সাংবাদিক হৈ পেলাই আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ বা তামুলপুৰ জিলা প্ৰশাসনত আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্দশাবোৰ ভালদৰে চাই পেলাই তেওঁলোকৰ যিটো খোৱা খাদ্যৰ যোগান ধৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি ঘৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি আজি আহ্বান জনাইছোঁ। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10 आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10 नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।